patamu adwoso ye nyina dare msamsa eni pipi amanyoko ni mu akunya ba beda mpan me kyerem na hye badwam majority na fam wona kane so afo abedi ekira wo hye eye sikasam so eye owura jonkuma wafiri mu anti akunya na ba beda mpan na mso ba MPP fo akwaye primaries omo yi owura ya wono akwa hye se enioma betimi akwankan na wagina NPP amanyoko ni dimu NDC for the kire se by election wo mu nkobi enti ya kasa amanyoko hodro bi ane content crowfo bi nso agina ya wo mate agina so mu pemra se bedwam akọ na nadodan kwa kufo de kopie mu adwoso ya nto abo atwatro kra ya che so mo ade ahyehye so nyame ya dom abina day yo kira 30th April ena abato by election no eba so wadwoso nti adusho bo kopie mu andra kwasie na ensem wode kwatu dwa wotie bi eye owura kwabna owuso adiomi ya kane no ya mrahye badwani a wogirem de madehye wono wo adwoso abato mpeso so MPP amanyoko di mu kire se MPP fo ni na ndidi ye wakwane ansa hodro bi so nti sese wakwa kwantenkro na obi akwa bedi eye mrahye badwani enfie pore de ho wakwa mako ba miensa awa MPP amanyoko de ba ne se no so wakwa kwantenkro nti na nadodan kwa kufo do chimampie se kire se wonte ase a wodwene wan ya wonte ase se owura owusu adiomi wo papai maye ogudu pen ma wa so afọ abedi akire kura pen enu nti no na nadan kwa kufo do se wonte ase baako se no ase o amanyoko ne mpodia obi atimi kase mafrim ye di nkofo bi na sha ase wa amanyoko bi mu na obekọ betwe wani kurukuru uhu wo mo wo mafrim enya kase ya bakakraka uhu bi ase obi aka amanyoko bi hu na ono ayi ne hu afrim ho na nadan kwa kufo do kire mu ade ama kwabna owusu adiomi ne hu aya ne wanwa kase ye ne ensama hodro wonenam tantano akeka na kwabna owusu adiomi ya wo kwagira kwantenkuro ka ne no ye MPP ni wono enenam ode ne nkofo ne nam kire mu a NPP amanyoko no abomutrimu potwitwiri die bi se wonom ebewia ba election bakoso nyambo a wokyena ni mu eno na nadodan kwa kufo do chima piese chese asemu a watere ye ne yapa na wo cheche mu busa se wo wura ikura ro a wo si MPP fo eba bewia abamu yi chese wo ba betena so pen 3 times wo ba betena so nti wo se ne se so ono so ne bre so ono na MPP fo wia mu manu ana se waba beye eye mrahye badwani wabato mpeso so pen wa MPP amanyoko ni dimu na yayi wafiri so na akọ na jonkuma ba na nyankopon afafie na jonkuma wuo eba ne se na wutati si kinkan sa chenchina cha abekọ independent na nadodan kwa kufo do chese nyamyanum no kurani ensam one nam ya wokeka no ha adwen papa se NPP amanyoko na bomtim so mo ba bewia bato ni mu ewo edwoso mpatam wo de nansansam no wodo wura dansam kro na diomi wo kyerɛkyerɛ wokeka no His Excellency na nadodan kwa kufo do krakra mu editu dwa ya no wo ba mane echem se emprebre ya kase NPP amanyoko no ena sese ya wose wono mo hwe na oni omode no aba na so nipa mayi no no adwosofo to aba ema no enu nti osra papa se adwosofo we di atadwufo o matido wura jonkuma kwei omumpe ni nsia na mu a adwen no eye papa mi wa pa yese ye wura diomi se na wada na chi ama MPP all right so dan na chi a okoso dan na ti ma MPP na nyeme fi na nu mu eba no na eme nwanwa 2008 Obano na Ahenkan Akan MP Cabinet Star of Foreign Affairs me jemu 2007 se me kwa pray the franka tuni abano ena yemu akufo epejano ebehye manemu ono no baya ono no besi kan eno tu no eno de se je eno de na papa yesa eno de na nije ho so abawa betu cabinet minister awa ba MP eno de boni bi enim na wo du so no bi aba betu a wudi friends deputy minister eno ayoya ema na wo nam na okika kansam sade ye no no grada meka no eso se ye hwere ye na MPP fo ba be wi aba no aba ye to ma no ma mo be di MPP no ye wi aba no ma no ana
Sana mo pese o kire. Ye se wi abanama no ana ne we ebe de ye ba be wi abanama no. On jaja nsam so adana chi no ye minim de oye sa frafranto se chinyo ana ni mi enu nyina na abom e no oye a okoso ye ne sa no mo fa ya sam ma ba keka nsam a fata etre abusia anya udie ye gada mampani His Excellency Nanado Danko Akufo-Addo Nanado angasa ni twi o edepa okatwi a akono nana ya jabrofo ne kanaka twi twi dede se asabi nana ko okra me nana ko okra wodo wakogina asaba no se beyi hu ano say ya ye rade Nanado Danko Akufo-Addo eni adwoso pronsam papa pronsam was over free my frum na de me ya ne nsam wakeka wa kire no Nanado Danko Akufo-Addo za so to ade nsam so bio ya no wo chem se ono de nyame anum nukure ni MPP for na tie akonya so sese aya MPP for ene wo tumim entu akade a kire adwosofo se he independent ni no wo to abama no a okwa he independent na ban ni akare say na ban ni abam o na ban oni abam omo MPP for no ma ba wa abam anu nti wo ka de pempempempe a kire adwosofo say ya hwan yo say CPP yo say ya chiri yo say chiri afo so nko biom ena so mo de o ma chi agya aduomi ho obi ntimi hu enti Nanado Danko Akufo-Addo say o ka kire adwosofo say omo na wo tumi mu say ya MPP for womu na wo abamu ya se owura yi oboto obama no a obetimi kura dan apre empuntu odi aba empeswa no so anu nti osra papa omonto aba no finchem emfa makwabna boaten sane abayi ani obetimi akonkan na adwosofo nso empuntuo akosoa abu wo muso hiridi rada amoka sembako efriene Ekosi 7th January 2025 MPP Aban and the Waso MPP Aban na Waso Akufo-Addo Edeni the more Pobi and the president MPP president Akasa na ato asompa no a ye MPP ni and obeba no ba bet kasa say yam independent bia you who teacher since summer said that so pay for be said that and one no so bano me say yes embaso tra embaso and then now why no campe chimno o me say Nanado bepa sa anyom ne pa obepa chimno campe daddy dumba enya yentu obia no kwa na Nanado mupo why no anu so mani je ho pa awie Nanado Danko Akufo-Addo da pronsam yo Ghana e mampani adu show boy na ensam no twi na denti yensanto aso osan so de bitu dwa bia na o kire mu se ono kura wo hwani mu sese dwosofo to aba no ma owura kwabna boaten se krim obeye no soafo obemma chese ode soafo dibra ni bibemma no ebe fra ni minister ema hye dwosofo ni monyam enu nti omda momamode anto aba no kono fefe delicious emfa ma kwabna boaten ni MPP amanyokuo no nanka adwosofo anka so mbebom nsem Nanado se aka ne kakra wabi na wafira kunya no so na omoto aba na ma MPP a obehwe se akunya baako ebeye kwabna boaten dia ya minister ye esu fefi wo krom hey omode baako be ma no no na moso aprimpuntuo e de ama adwosofo ebe na aka no sa nanso still adwuma wo na obia odi MP wo adwoso ha no say o say je say yo no duomi o say ye jokuma no minister wo ni di na me say ebra no ebe ma me kwa man ye do ba be di minister ni ebe adwoso mo da me koma so papa
Mr. Momoya, they met to me abana, Mrs. But me, me abana, abana, abaya, as a papa, Amayena. It's your brother. Some of Bianfen Diagro, no Bianfen Diagro, no sorry, and Sana Crane be Baban Wako, Wako Tuaba, a rubber penny chief of staff. Watch a battle, quiet the faso, at Tuabano, my. Now, the Mepasametia won't cry. But both 4 or 5 no. Sir Ejiso has returned Kwabna Boateng as the member of parliament. For Ejiso, which may try it, Master. When Yakupon, I said, Samunia. I just saw my Samo, Madame Master Papa, Nami Samo. Ah, Yakupon Shada, Samuina, Baba Uchi, the water. I do show boy. Send your brother Kwana to Woody who are no nutrient. Any bediada. Any I would tear Gana the Shamamba. Gana man penny no. A chiman pierce ya the show by the Gaga the Prema, the one day straight one factory. Adriano Denier. Ado to brofo. Ado tichi. Ado anwate. Only a tenny cane. Na do I just for one could diagro cry. Another one could grow just when I said Joseph was a shop a pay and I shot him Keja. Someone copper me shadow who suffer pay up prone some say, well, by election be a cedar. Second pay be basopana, not maintain another tree, the dead cedar. Yankopon shut down shramo. Oh, papa, due to I can't say where I just so far someone, so I'm but 1 man, so I'm on 2 man. Shabranin Krabia enim natural wa dream 0533898915 yanko yanim ewo Promotional Akan Kasiebo nim na yakwa kopiam ewo National Democratic Congress NDC amanyoko nimu nipa wotu franka ediama wo mu aya Ghana man pani dada John Ramani Mahama na waden sambia tudwa kiremu a na nado dan kwa kufadi akase guwie twa guwie ya ba ne sui aduso bwadi osi okase o mama sa nado kasa papa na asa papa no otimi kasa ne boswa se de one Nyankopon ne kwankunyasie enso ya tro gu Bible mu se Nyankopon so obehira wa one nipa bia ani nkunyasie one wabusuani bia ani nkunyasie se eyafiamfofo na sui mi ko hira no na asumasi odwere ho se wo mebusa eni yesi Nyankopon so kra besi obi hia wo mebusa se asumasi wo pema na wo pema wo pema na wo pema mo no nsa wo de sen Nyankopon so obesi wo hia wo boa obesi wo hi emfa ho ne se ne awusitie enu nti no ananado dan kwa kufado se ne opeso wo kira se de onu firi ho no mu a ba omia na eba no mahama so wo nte ase se Nyankopon na si ne he na nado dan kwa kufuado chinchi na atwan opeso wo kira gi Nyankopon adwuma ye de se de benti enie sansem wanyada esui etwagui ewo damango savannah region ni mu awabra enie wonum de asokogbo afom kwen se ndewura Jakpa Palace yansi na sa ndewura Jakpa Palace na abusuya John Dramani Mahamade aso akokogbo fom so wode ni sika ba abaye no ene yesi anya design ketwa yesi wi a ebeye ahimfie kiko ewo ya mpatamu ha ne chese ewiase afa na nyina ebekwa map no so yesi yasha dat baabi a onya hwaho ahen ne na pamfo nya hwaho mbetena baabi ohen betena ena ahimfie no ankasa no empanifu akukudambi ena shada ya wonom aye architect no chese nya sam ketuo enti asaju medie no ase ena sanse wenya da progui na John Dramani Mahama to ne sam so bio ya da wo chem se na nado dan kwa kufu ado de wo ko enti wo hwem no ma Ghana fo ba bai ma o me ne chinchi na atwan kete san mimi kwei we na ndi ma de eno de wo Nyankopon sem wo se Nyankopon na si hi ono na tu hi enti yesi wono penso no kunkontra na dwaso a obi antimi ntu no ye Nyankopon firi wono a ha akunya no to so asasi so kwa de abra no so a
obesore so na osore so a nipa yedi ni besi anan so no enye nipa na esisa agina ye nebom eye okropon bese yi ado totorobon nsu ye abantwereboa de ase yade ye ho twe no ayampa ntwere chese ye ho twe ni se ya na yada onyankopon no a chese oyo totorobon nsu no aha ono na timi ma wia bose ya na uti pae otonso no so da ho po chechecheche na waba sai nyankopon no nko a ono nkuto de betimi akase na nado dan kwa kufaru hu kofie eya baomya na betena so eya kuadonko na betena so eya gum na betena so eya mahama na betena so anase eya afafranto na betena so wasina nado dan kwa kufado ontimi mehye Ghana fo ketio say we na ese odi made dabi eya nyankopon sam na wa radio wonsam na ya wada sanyum ni bi do to adiama na nadan kwa kufado na nado adwea ba ne ho so se tumi no ewo nyankopon sam ono nsam so na ya wonti ono no oye de wape enti na nadan kwa kufado ntimi embehye yankete se eme kono ne we na eni machi we na ndi ma ade hwe na keka ne sansan kono mahama no enko ma obi di na ade ana atamreke enso emu obi di na ade da bi nyankopon no na hyehye no hyehye asa atamreke free wa mahama beba mahama betena so akodu sabre na nado beba betena so ekire no nyankopon no abahu nipa kura ode ne baba tena kuda no so wabra na nado akwa na humigiem enti no so wo ka ni play acha na nado se okofie no ade ba akopere obetimi ayade aboa Ghana de obetimi ayade aboa Ghana ne se obehwe se wote suoi 2024 abato no awia bebom krojin yo bebam fan yo bebam na asumdue awiemu die de obetimi ayaboa no no na ke beto oba na wie enkonkwa ya se 2020 abato no a yetwetwa bi maso ebi wu ya no ose no de eno de so onim na so san repeat biowa eni ebebo ni dimbone papa esante 2020 abato etu wie no enkofo bebre no na esutwa adwajo adan a abato nti obi ahwere ne nkwa enti ose betimi ayaboa Ghana ne se obehwa toto nyoma yie na abato no fom ye abakrom na se wono be kire de obedi na ade de ono na nado no ogira he National Cathedral mpo osi no de asonyankupo ani alakia yi cha fecho. I wish to urge our president that the best legacy he can leave this country is to superintend over a peaceful, transparent, and credible election. I wish to remind him that it is God who makes rulers, and he can never ever be the one to choose his successor. It is God who will choose his successor. I can assure you all that as leader of the biggest minority part in this country, we shall do our part to ensure peaceful elections. And finally, we all hope to meet again next year. I don't know where you've decided to hold it, but wherever you've decided to hold it, inshallah, 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 I shall attend, and by the grace of God, as President of the Republic of Ghana. Like you did the last time. Ani awutie ye aye Ghana man peni dada onu ne tu Frankadia man National Democratic Congress NDC amajoko no John Dramani Mahama ma yanko yanimwe na yafa Kasiebo no Emma osame ma master bi na yeba epoe mantem ha sei epoe mantemu ena no adra ndra da ne beto dwase Ghana mampani abedi ekira wotu Frankadia New Patriotic Party ene pipi amanyoko Dr. Alhaji Mahamudu Baumia wahye entoabo bi ase ya entoabo no ene epoe mantemfo ye agye de wowura aye epoe mantemu ntwo ene ni ntwa asemu abontoa ahwe se enwaba bekonka na ode ensempa ma de hye na no namso eba 2024 abato no akodi amano enti ene antoapo no ode ahye so wo epoe mantemu a yese enadua yi ene wakwakwapia mu Akuropon Presbyterian Grace Chapel ya no ewo Akuropon North Constituency ni mu ewo epoe mantem ha na ne wona wode afiri ase ya kyese wo ohye ne ntoabo no ase na no mu akwapie ho no mu ne one ka ne se wo mu a wonom age Nyankopon adie
One more also ewa eya Muslim sum ni mu oje Allah edie. Any a clergy any imams for. One womu ekonkunyasie womu ehyiae. Na bra womu hyiae na ne Ghana man pani abedi ekira wotu franka. Edia man new patriotic party Dr. Alhaji Mahamudu Bamiade tu dwaya no wo kira mu se. Na banya womu tisui. Wonu ma pa adwuma ma nkorofo pa o. Woma pa adwuma papa. Womu betra nso nneoma hodro makekase ani ma adwuma abuso ne nya asem kuma. Wose ye kase mabunu ase anya adwuma nya wakro ma nyina da. Sese womu nyina ne anketenkete esanse. Bebre no adodo no na anya adwuma ayo. Enu nti obi ahye dambo base bio. Ense travel ne soprano no womu bon ketenkete saa bo wan ketenkete. Enya juvanya. Kanen ka batu abano oso da enya juvanya na maburu gu ase da ya bra. Awentiatiamu no ene travel na chese difference wom. Enti wase won sra papa. Se wo mo amode na mo amokeka ene na na nya hwe da MPP nya hwe. Maburu enya juma ya nya asem kuma. Wase won ha na ni kura enka 2.1 million. Enkwa na chese adwuma wo mabia nkwa no ama nipa 2.1 million. Ankura dwumaku ahodro mu ho ene aban dwumaku ahodro mu ho nkwa no 2.1 million. Chese wo ma ya de na Ghana fo mo mpre wo mu I will be more accountable to the people of Ghana. So why do I say that we have performed better as a government? The data says so. It is not me who says so. I believe in data and I work with data. The data tells me that since we've been over the last 7 years, we have created 2.1 million jobs, 975,000 in the private sector and 1.2 million in the public sector. 2.1 million jobs in 7 years. That is more than any government in the Fourth Republic. And even though we still have more jobs to create, I believe that this puts us in a very good position to do more. We have constructed more roads than any other government in the Fourth Republic. Even though we still have many more roads to construct, we have constructed more interchanges and bridges than any other government. We have constructed more airports than any other government, more railways than any other government, more classrooms than any other government. Ne doso. Eni awutie ye Ghana de sumamba ono ene ye mampani abedi akire. Ono kuro ye to franka e de ama eni pipi amanyoko no afempenu ne aduro na bato ni mo. Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia. Na wone Muslimifo mpanifo ne eye Kristofo eni animfo na ahia nti eni awo sanso ede nsem bi to mani mu kire wo se yaba no asofo sam ene imam sam a ebwa papa sanse Ghana fo bebre no na kwa asore bebre na nso ene ye asore ha ye kwa asore ne ye asore ye asore ne ye Muslimifo no enti no asa osum kwa mienu yi nyina ye katum se ta ebwa papa ema oman chichire no ekwa wawa enu nti okade a kire esum mienu ikoi eni animfo se imamfo se ya asofo se wo munyadamu abi na Ghana ehwohyeso ya nya ewo sumko ahodro mu ya Ghana oman guso etede wasumdue mu no omo imamfo ne asofo ne nkoso a nkura mu twetwe na omo moa aban na aban no nkoso a enhwe na asumdue ye kura mu no ye nkura mu ankosi asiese echen. It is therefore imperative that we lead the way and the charge for proper judgment. God has really blessed Ghana in every facet of our religious making. Recently, I had the honor to visit Pope Francis at the Vatican and had the privilege to engage some other cardinals. It was obvious
that the level of religious tolerance and acceptance we have in Ghana has caught the attention of many others outside our borders. This, coupled with the natural Ghanaian appetite for peace, are the cornerstones of the stability and peace we enjoy currently. We have every duty and responsibility to guard this jealously for now and the future. It behoves on us, therefore, that everything we do must be geared towards fostering national unity and peaceful coexistence. Ahenkan FM. Ani awutie ye ayagana mampani abedi echire His Excellency Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia na ne nto abonu agya wagusu ya wode ahyehyehye so ofirase wapue mantem hanankaja ya bu ya homode ase yensa ebeka ya mani boni yensam troni adwempa he kofi mensa na anka wagbo yenjiremu se ne anapadu omu kopie mu akuropon no eti sese o makwa kopie hene se ya bomu abomu a emisa adwempa ye hot pa eba ne se abete kwen pe ene na ye wi no o ye wi da chese Bawumia do nya anyum munya na muntwa anyum ni da na samwa munya ne ntem na muntwa anyum ni bi ma Bawumia nso na ye hunu de ekọ na rally ni ya bo na do nyom ni de se na do na mamu atwam etwam mi twam na oye muham na mutuko sese Bawumia na ebetu kuri ti mo ede mutwa anyum ma Bawumia nso Bawumia ye wi no o ye wi na Bawumia de he's going to succeed. Where the Bawumia de is going to break the 8 o ye wi na eti munya na muntwa anyum ma no muntwa anyum ma papa no wa bre ko welcome to aboyi anyum no ma ye nyina chi dede wom ti adwempa ya abomu onte kra no wafa enti no yate Bawumia nso nkan de na kyesa adwempa na mu anesa enti yanto ade ye wi a yatoa ensem no so de amount Masha Beauty and Training Center semen kanjo se bre oba de wo ho be yafa nanam se ne obekura ho asiesie o enam se ne obekura ho asiesie ho se wutiri ho se wo nails se de he oba de wa ho ofe ejira wutiri hwi se Bible ewom so oba ni monyam ne tiri hwi enti se tiri hwi no ya ne sakatu a ebe ha adwen papa ya utiri hwi ni sakatu ayi basia sakate ayi jutu ohweme uniba chama general jutu asakate ai abunofo ni sakate enti sakatu ya amoso sakate we ya utiri ho sakate ya ene na o be ha adwen utwam a ya nhwew wanga sakura nhwew ho enti mesro kwa masha ho na onye uti no mfama se konro se boss braid se rasta se knotless etire no se ne sitie bia obey no fan ede amount na afen so no pedicure ne manicure obey ne kama se gbawure me se wo mu a omutwen keke fora se mabubu ombawure no baby omunkwan enam no mo amutwen se ke se mahu omo omukura bi bottle fita bi etitu aso se feed bottle na ayi semna huro egu mu a kwafo dwen se sanitize yitwetwa bowre kuwo krom ha chese udwa no tua 1 cd nti ho adwo se kokobia kokko no yade bebre wom sese yade aba ti mesra wa ya na wakoma ahye ho na watwitwa obowre no kama ahye nails no fine ede amount so person usua so akọ na won kiro isan se waso onje hwe enu nti kọ na won kiro na kira kwan wachim da community nursing training school kwan so bibia ni afrema sha 0208 309 581 and 0244171667 0244171667
Yankwa amane so ne adwen pa hen kofi mensa enjetwe nkomo yensa ka adwen wote menka ma ha o Mini ada na so mu. yo na sese nto abon kwasan maduru hin Yo medasi mini aba sede anopa no yedi kama yeti ko nyanti ese ene dai Frankatuni edema MPP amanyoso a wono ko asanso eye mampanya be de Dr. Alhaji Muhammad Dawumia akra ede eye ne campaign no nso abono efrase na se wo frase no so eye ko emantamu na wo sha anopa no wono ma omo etie ma chine mo munyane tie ese Dr. Dawumia se na pro bona se ewo ekropon abe a woni eye asogofo mpanyinfo ene apensi nyanum kamufo mpanyinfo no mu di osiamu ai no mu di omo enkomo na enumu no enkomodidie ni nyan na ye QSM na eye Ghana mampanya be di tia o fantasy de man bi da man ko no wode ema o mamu Ghana nyina esresen wo abato mu die kama minka bi ye se ko moti etini na etini ekata eno na kirem bi o kandini nemum enye sabi tokwa any pinchen any edition akandini eno ti wo sreye be eye aso company for any afia nyan mo company for mu nyan for man ntumbi na obi biara enso enya mbabun tipu kakakere se de be ya abato ne be tro no e be tro asumje ekwa so ne be bi nya kandini asumje mu eye nya de odo abo odo mu ni asama Ghana enso akọ nenim what so dem ekre se ene wuche MPP amanu na won ba be mo no ne tie be se wotu mu nya me ni musuni ene oti obonso ti ko ni tie oni na je so ma bi o ma kon Ghana abroad de biara eda o ma ye bi papa e ba ni tunu ma dia ene nya kan ke to ni su ade ya woni ma tie ene afia kwan o ma yiye e dawson afia frampon de na wodi agina mu pa wo kampanye digitalization no si ya kenya na ma be ko nyanta poso na yetimi ade adi ma bo mo man kire akone nim eno de ke so ka kire ma enam eniwa ma ko do ne digital atwe aboa ama o man Ghana e ko nim what you said digital na aboa ma ne kata se bi kan kan proye so a ye ko enso educatia enam so ama ene nkofo bi asabi obeke yesu obi awu na so no na obi gina ketua ghost names na dia bi ni na no wetri ene ye pegu so ani na so eboa ama Ghana no ma bi a ya hwere ne bire bi atam no ye ka san so anya ne bi na on to ne ka so ana wotire mu se wogibiye ese enema pa NPP aban ayem Ghana ko nya je se wo mo be bi MPP ga mo de bera eda wogibiye mapa ta finpino ne eduno enan abato ni no so ko amanyo ko ni anso afan na pesa na so bi anso edi enkunim ko sere ye to wani so bi no ebe ene de ma o my konkon Ghana enya atem ketwa anu no wotre se e wo mu sa kan ko ko be ka se o sisi ayi no eno ma se da enkoji tu na nyamoden enkan yan se den nyina so ene wotre se e no custom enya de se bi eno no on tintu nya so no custom no wo mu nyane pen fontina o mu gwa ho bo aso so no mo di se beche wa mu a eni akiri enkanya no be nyina so se de Ghana fo o mo ba ye tie so na ye hu dum so da no ye san so e be nyankanya so de eke na efata ye free ho no mo no ene e bi ani akiri mu ewo eye yilo na eno eye nkwantin ehonum ene gya woni adwadifo a woni nkwankan okay but as eno eye nkwankan ya ba ye ni adwadifo a woni wa no be din komo na eno na wo friend say meet and greet interaction ni nyina ni say eja wo hia wa na wa tia wo na obi say wo ti say eye dog na chese eno san komodidi na ogusu ekoso na esewani ense o ka kire ni na be hwe edoma na abodom pima na wonu chen Dr. Bawumia na chese ebru adwene entiasie so sisi am na o ka say de eja wo eye yilo hanu se de onu o ma wi ye ni kire mu ewo eye jabe eno eye kokodia anu nkuro na afi no also so na obetumi aye meet and greet interaction bi enso oni de ko bi esie mu na afi so wi agbo kase na kata no aye youth connect eno ye hwe ni de be no men na no so atuga na ko bi mu no ye bi study body ni e be fantasy ade eja ye de tu a ye de ni kire mo kokodia ni me monti so ya da sepa adwempa ene wa mane boy wie Ebusuan yensem twro ni amani boni adwempa hin kofi mensa ena yate de nka no Jumako bi nso pasase ahan enu ntise wo wasase ni bia da kwan ho pe odan kosi asene kwan ho a ya na wa frese 2 plot ede aircraft na wa frese 0244878763 0244878763 na ni wo mo atwetwe enkomo
ma yentu aprem tobre akan kasiebo no eso ni fahi ya wawo achim aprade ewa pue mantem ha eye nana kunadu asamwa ya wodi kan one Ghana Private Road Transport Union GPRTU fo katum se ta ya ka se wo ma ba bebie office foforo kra ewo achim aprade ya eba boa ema empuntuo akoso abuso pon ewo mpatam ho na wo busa se ne station die bebia empuntuo ben ai empuntuo se wo bu epe kwan akọ baabi na wanya kaase nko empuntuo be na beba se wo pe baabi pa kọ putupuru ententem tempestuously na wunya baabi emfa wani mfa ka ba na wo kwofo ka ben na wo kwakofo ni nyina da eye awrehosem eno nti na GPRTU for ene nifahe dwumadi o mabedi wa pradi edi mpuntuo beba na omo kire mu kura no asanso kura ba bia ndwuma ama adehye wo empatam ho na abra aya ahenkan kasiebo ene nifahe na nakuna du asamwa odi kan etwetwe nkomo edi tu dwaya no wo kire mu se adehye na wampatam wo no wo motempente kwate ahasuo bra papa so me amadwen so mo pese obo kwankran na kumase na se nkru akasie bi no mo na de bembe a omo kra no ya omo bre bebom pepe san ye aje me fuka kosi akofusi ansa na manya enkranka enunti GPRTU for so oni wonum ekasa ye no munyina da gya tuma ye kase kas mako nan ena eba be ye adwuma ewo aprade mpatam ho na timi aboa emanioma akọ enkan ose nifahe no ede na sisuo no enye ono nkwanti na se de ono nkwa benya tafre enti no otna so anase wo bedi ye jikoli so wo bedi nifahe na emom se adehye ti aprade mpatam ho ebenya empuntu enti ene wo jikoli je so se nifahe no media ma ya akono eno nti ono so behwe se nye ono nkwa ni botom no ono nkwa nti na eye adehye wa aprade nti na wo aba betra so idia ene na obekeka ni omasiani ema empuntuo akoso anase empuntuo aba aprade empatam wo tanso to ani nsem so bio ya no wo kirem se kas ya enan ya abaya wo masanso ate GPRTU for stay han ewo hoi ene enyansem kuma onum betwi ka ni bia free eye achema aprade ho de akonkran omu betwi bia free wo de aba odan kumase ne emiami ahodro enti sese wo eye achema aprade a ene na chese ewu ha ho nkwa wonwan baabi ansa no wakosi nkran no ansa wo ya ne ya lodu wie ya na pabam ya de nkranfo akwa edukumasefo akwa odanso na so beba na waba kama na timia boa madwadie empuntuo eho empampan age aprade kronim ibedi ade wie ya no ngogo kasa kire be se ikuro nti ne yade me ba se me ti ade nti me momode se meboa me kuro ihu se aprade ha no ka bi ni ha aye konkran nti metobi na bebe aye djuma akonkran ekuru hafo nso anya djuma aye de anye bi kwa ibie ye no matoka nan taxi baako nda mienu na sprinter baako aye ko nkran eba asanfa secretary awo GPRT office ho awo ye djuma osumesu a e ma ituaneka nti omo so omo ye djuma lodi boys ni ade omo na be ma omo sakoma no enunti ene botaya mehu se no hia wa hanti mehwe na benya kakra meboa kurumfo nti me medi ade na ye selfish eni awutie ye Ghana de semamba oye nifahe de ma adehya wonmo achem aprade nana kunadu asamwa wodi kan nana sanso to aso bio ya na o kiremu efre ne manfo se omonye ne so na de abai ayadepa wose apradefo ebinum epe ena nyenye na enye de ni kwanse kede banye wo mo pesa papa ebinum enti se obi abi adwuma e wo mpatam wa na se
stay han kura aba hoyi office ya bebie hoyi ade adwuma beba sa ne o chechem loading boys ne hwan mi ade adwuma beba potable nti wo mu huri so momu nkan nsem bi ema embu na bem emponya no nko so obi di mpuntuo eba aprade ho no mu a ekromafo ni nyina huri so omo nkan hira nsam mfo asoma adwuma no nyimfiri adom nko adom na aso obi aso bi ko ba ne se ya di mpuntuo ba na nyanya ne pempempem ne nyanya na gafie we mu na ka ese de kwa san komo ne hwene bo eba mu dia eba se nipa ne tia na bu na bebo se kire bi nsen ene ese ma fa nkwa adapatwa bi adi ho eba ne sa pe empuntuo na de bi abo apradefo se ne ese bedwonso abo abo akokoro nti osre wo mu a se wo mu huri nso na enkoso ambo ma adehye bi e won patamu on enhye mu kran na yembie enjuma ewo ho wasan so to aso biam kirem se aprade mabunu ewo ho no mo no achema aprade mabunu no wose ebinum sonso ne ehu ha ya twini se mi ne yajemgu ha na nti wasra sa de anya aprade nkwa he nya prade nkwanti mi kenso ti aprade asomo no te obehu ye wen obehu ye ye shiwiri wa hi obehu ye enya prade wankwa he baby ekuro bi se mbese mebodi ubekwa esie bi so no ngusu se empuro ni ya shiwi ya siga se mebru na aba no wo mutofia wo mudia ni wi no anu nti no wedia ya futuo ma obia nya pradefo nkwa na ebo ma prade no ogira nti o ka ma pradefo titu se wo mo nhwe mabru ni ntwe om hofri wi hia ho na bebo mo dam afe ema wa anu nso aba no maba wa no nso akatima kapim edwa na adwa wo mu nda wo mbesiri pesi apesire no wo mu nhwe nyai omunhwenya apesie no mumfensua de maburu maya no na aboshin kwaso dodo nyinsan yiguo ekwaso ewo mpatamu dodo omunhwenchu omunfri nyinsan yiguo ho afensonso no ensanom ebekumu abranti ensanom edo obekwabru nsam jem enu ntino osre wo mo na ne kurakura mu oye ani abrade fo mu jumudi yasi kwa foso yire nom ebegini sisia yasi wo yire na so yire wa police ne kama e tron wa mwani ana ho emamu wa ebeji wo yire sisia na obi so yire de akwaje ne dia asotro ene no ne ene ka ho we no no atia te se wo ha too much ya report to ama police e wo ha se o mo nchi wom because enje se ma ba wa ne mrantie no yeti ameka asasa ho ya wo ha ni se wo ya de no ane ni pe twitwa wo nanti ne ni pe se o even kura ye koto ka si na begu ha ya adwuma no amanfo ko e ko fa bus e ba ye se bus no e meda ha enya adwuma omo frɛ me message no omunya mote bus no nye na adwuma no omo so nye omo adwuma di bus no da ha o hwɛ a wonya nipa okoy be na wo tweme edu o meb ti ihu se omo nya ni na e sabotage ho ya ni bia beti wo nyame ana wade ti mama anya se udi obeyire chi e hadri se obeyeye obeyire udi na chi e hadri se obeyeye uyeye nyankopon honkokon won pefi obeyire awaye ne ho ade hye kawa anko ne ho ina nyisa yiguo enye hadri se obeyi nyisa yagu na obeyi dabi cause nipa da sani na watu na gudu wakunipa nya watwe sika twitwa dipa nko an wakunipa o ha kure ayade a ekoso ntimi tu omfo afiri ho we ka ho aye time ametu omfo e wo saade no ho e wo krum ha ntinsewa meka na meka sebe na mahanga manisa aprenkansema na meka mpumani susua asamu a wotie ye nyina ye nokura trodo ni party ni nka ye ni fahe ya owa achem aprade nana kunadu asamu a odi kan enu akire na vice chairman edema kaneshi GPRTU owura Kwame Sam onu so de ensem bi tudwa kire mu se branch o mababa bie ewo aprade no omu begiro mo na so giri kagiri abo adwuma ema bra no aye adwuma kwa wawa ema wo mu omopeso mo konkran kumanse ne ade no omo anya ne sa pepepe se ne botaye no esitie no
It is so bad. It is so nimpa. Can you tell na emma? It's an say you know yeah. Need to do 5 cans a day. So could we be as that gentian and my man here? So but we need yeah be simu Canadian. Yes I. Any I would hear Vice Chairman the Makaneshi GPRTU. Owura Kwame Sam. My info my drink for Facebook and Twasoma when I know Kriamu Abuatin. And the Nedi Abasi, aka Dr. Baumia, is breaking the 8. Was it very special? Okay, happy birthday, Mrs. Portia Safo. Ya wada Lydia's fashion, UTC Accra no. Was it way every new kunu. Owura James Safo, and then the man in our wish or yere Portia Safo. Happy birthday, Nakupon Shrano. Obuasu Kofi Buache. Ono so say fitineko entwaboy ahase Baomia wo be pa JM ho ntoma nyina propaganda nsem ode ne nanenam no obe kan nyina magana fo ahundie etuamu ko mensa pillar 2 the freedom me kwa benya constituency o say adwoso by election no eye lawyer kwabena boatea na befa no simple kra enti obi oso ye ne ho aduomi oye ne ho aduowo oye ne ho aduo yen obi abeka dem fantastic over for so di free sahwi asanwen so wose wo ka kire ndc members wo adwoso so muntu abana kikim emfama kwabena owusu aduomi independent candidate ade bayiro bajeta teacher kwadwota bayire susu wose ndc 8 years in opposition but not one single then congent then policy brofu de mu churobio nti no wose obukwote na opposition nyina che ndc foi omuntimi mfa nyansa ba kokora meto wose ye ba ebe yewe eno ane 24 hour economy no kra dan say atonsuom Francis Kaswadatus ono so say adwoso by election no enkwafo nto aba ne bumo emfama lawyer kwabena boaten yo aya Bertrand ni eje kraku ono so say ochia Fritama New Town or say it is possible na possible no e wosoro pa Baomia e possible mano master planner junior Kentampo say you say owo adwoso constituency and master planner mani abrede was say and who adwoso ono mo de obetia ne lawyer go lawyer come hey okay the lawyer kwa lawyer ba say lawyer kuma eko ezeze lawyer kwabna boaten ebeshana hey the soldier go soldier come soldier tell me everything you want akwane nyomo no ababa wane nyum na so obi de atwa politics ho ayi messages ano Crespo fufu so say adehye wo adwoso omun forget independent candidate no monto abane ma lawyer kwabena boaten opani eteka so a wose owehye Baomia laki pa ne campaign a wahye ase no Nyankopon mmoa no Pedro wa Madina Cruz ono nso de ne de aba o say eye live pa wo den kuma setano so yo ye das yen fancy he na yen so na dwumadi ahodraka